الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bamako taringa lenki dimanche 24 octobre 2021 na alla nyaga alla ganne khairi nyano da khada na maka gemme nyano junubu yampe nyano suturi duna ala yawm al qiyamah alla ganne ko legani sirono lenki sefene khada qisani fili kamma Allah tabaraka wa ta'ala gado ku qur'anin no سورة الرحمن نغوننتي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان التي كتي قول لي سيرين تغادي الله مغا كنا قوانا نقول لي سيرين قول لي سيرين تغادي نانا قول لي سيرين موغير قيسان يوغوكو غدا دو كباتي سارو اوغارو نكون قيساني قايدا قول لي سرو بدبري كنتا وغير غانغون دبري كاتي غاي نخاخري الله كومو fubeni gede tunanti nema sugi maga Allahu Ta'ala li khalifiya yikorosine yukumbene serebe kante wosono tikite nga serebe kante lampunu tikite imbela khunga bannandi bannahu alla yande khalifai wakati yani miskina ndi miskina hu alla yande jaribi wakati yani duna bire ke meni wakati ne yayi fo sugaye ante tokhni mo koy alla komo naam ogede kenga ngollondi o mani o fabani bogu bangin suya idi demandunde be rogeti yagare nyani abaka Senegal yey ay Bamako akina fati arum wadi togi I akhim marakara I Senegal yano otonte sere debe to Kongo ona kamande mati Allah ona suturi lalla ngana debe to ko ina to sere begeni onte kende berni kento gollun no Allah ko mo beni ge to ngondi diti Allah de yawmal qiyamah oni akhili kudo nan kutu soro ku demana ananyo suda nga bugna ku amam Allah sorongeti gaku amme selle tuma gaku ngeme faru ko kinyandi ageni wori anda kura kamma yawmal qiyamah Allah nin korosineya kenyani mbani antelle sigalla jommagin korosini kenyani ke tampi ente kempayini kumbene sikke ke jotenya hammini nga Allah jomme ore Allah nya galla ganne gollu ko sura gana bawna nga tampini do Allah ke bangollente bonna Allah ma hada maram menyani ala wansi rondi lenki xummina nan bonondi walma hada maram men nyanda fi siringalle tibare gana danganda na geme geme anta kan to sire muko ana mungu dan pisuru ngadaru kha Allah Ta'ala ante sire golli sire bonondi kenya ni tampie sugo kita agana nya do Allah wonte tampini fosulanto bakka kamma ogede ke mamma be khibaren ko mamma ke alhamdulillah ari dogo toro ni nde wori akal simpire ngogo siri me alhamdulillah o me kori o de dema agan qawa fofo sugan qawa nyana odna sinana nisi sugan qawa de berno da sutuga yitte sugan qawa ko bene asutiga akine mamanga afalle nda sefe atiga ko gale ke de berndu nimmo ko konda koni ke yagare ya hinne yon qore atigi le Senegal na dire dulle nyana ente fakka yigande timaga nti tongu nyani dogo toro nyimme de ken ko nginda après gadi yagare ke atifa ba bono adi masu bono iko kono ni kenyama ikina kharifati imero munguno isara no bege fati kun qaro munguno watengia qaso ornasingi kite atiyewunu indu antamhaw anikilu ntahundi akina fati qsilami yugunguno ama fati afaba fati sagasuru faba surunguno ama da faba ge fati mokobe o xamani do fabani kem mo bani yani Allah ko naam alhamdulillah yagareke o ile biradi mutada ngadi qaso traitement ne maga kengana nyimana ile sagene ken qaso biradi o sigite khadi ani kilun tagundi insha Allah Ta'ala ma docteur ni ganti de wora ko tabe o yesikite na khanya galindi ti khana burungero ke golle khorebe kenya ni kome angena bure mbagandini ante dula taxunu nan tayro no kurono kusoro kendangi yempalle oga oktalinga lenki manoge bogo oktalinga amdalla ya se Luxembourg ke oge nyino nga juma ke kota dogo toro ni ndo khiri na wotuntego koyoy lemine nyani lemine ke tanna kawana ngopere alla kumu
ñimme daga sigi lemine ke kamma na ta kera ga na photo oton te sere sankini on tan photo sankini ñimme daga siga kamma na lemine ke ta kera ga na a photo Allah kuma tanya fay ke kundu tabane ke fay khaya ringe ayitin tanya fay ke kundu hadamar men tanya fay lemina mucine ta ke fay ke kundu ñimme daga siga kamma na photo har suba ken boguti lemine ke ta fay qaytu ke galle ganya mo be lemine ke madrasa ni mullenga nari ta ke karanga bohene mullen sababu ale ko fabenda daga dogotoro ni bangi anya burusi ni ko ay debe khorefe sente fabenda gan katire men jarana limina ngebe nya handicapé nga sababu ni sengumbela hunya limina ngebe watello haqilenga anya turinte asababu ni seganti sara no ndangaya igan katitelle aywa analyse surunde beri akhal sintima fu beni biradi ngam potima fabenda gelega ibange debile men dogotoro kangano igere pingi beri limina ngate meselle o pingi nyille watetana kinyana limina mbuci nangana wori to gorgen kamma wuno aga kharu idin klikate akota ordonnance ni bege nyino odi tuga nyimme daga siga kamma ade wuye nyan limina kene sino tamide bani qur'an karan limma nyani walakin manne linya sasa dogotoro ni pageti khumbene na limina ketta ke kutu khaya gambay ma toge ina kutwa ma toge keno ku ina sukutu bakeya khumbene Allah ko mo tanya fayke ñimme ande ga siga kamma wuri ngerin kor sakka yille kere ndaga mpurte ndaga ngere ga utali ke gali ndaga lemine ke wuri ndin kitulle yimme ke kamma tani kilu ntakundi Allah gana duni take iye kutu take gana kuti ona tatana murada lemina mbucine nya fayke 11 ans khabanya nyitangata take ga kerna kenya sababu ni ilaga pingi yogore yimi khawana kem pingire parce que sente sara no ndanga ikunda ga kenyari liminin tanyiti ante xenxene wuro ante xenxene kiye kelemina xatan nan qawana kutiya allakum saranga qebo gere opere ay suro tamde karago baka ke alhamdulillah oriyere mais sunu kaga na bu beniritiya o walan taxataxum ode alla nyaga laga ne gollu kurogana kenyani angay yogo de manalinki ante xumbene mo xotu arni nyamanne kelemina mbucini corona ke khadema ona yonkin kisi corona ke de matange kutino kumbene nti dogotoro ni ndanga ina safa de vinga gemme haqqisa insha Allah ta'ala tange kutini to ko filim ma fa ben kita ke anyo ma kuni fa hoy ogi komo qarsa oy bama ko taxenga oy memungu ngede kelimina wori kala hala mungu di ngatenga mungu de fofo sura daru ngero ko be ngade 18h ngi soxu mexe jema 2h du matin akhibare ni ñu ko lañi Allah le neema ñanda kenya na nabi gido ko alayhi salam ibe gana ilankara encore na faxa ngam ma an aklen ta xon teñani tallu mu Allah de duna sukina annabi alayhi salam atona wotun ton jarati sadaqa mbakku kudu men o kharam mo malle ko ita ma sha Allah daro daga wutali nga daga ma wori jazakallahu khairan ki france atati fokende nyuma wori o akhi dukure akhado go wori ma wutali kake france kan lemme nyani ari nda su daga limine ka daga siga kam made wori ay medita ke wori alhamdulillah Allah kuma khurna ke gadema o de yonkini mane medema kundu o de likende li xembo soro mane me ko waxatini no o de Allah ta'ala nyaga Allah ganne khairi nyana Allah ganne ma gemme nyana ya rabbal alamin qisa nyani na ko nanti serenga golli sirenya atuga dim poti fo salla bangi golli sire falle Allah kay ku wotun to do kulen jurun to iga koyno mana be kudo ona kamandema ona jara Allah no go problem nde o li xiyen no xuma nduma xisan ko ngo gadanti ya gare go bama ko ngeni wajunu ngeti ogana koren tawori on ta ko katte odam masala walma golnyangano begi maga kanin no bindani niku foyno nga atiga ko bindani woy maga dumbe nyane maga asugundindi ni magi maga golle ntatirni manende wara golle kem bindani ko simo ko nanti fa bani ko khase ni ima yani charbonga gana aga sikiti fa ba ima yanguti ide murikina maga isare yante ko filibaka
idi ramenna le golli bamako ini ma dema ina jara ibana ani ma di fa bamaka atige de kentirni to son kono anke ne kundanga golli na tiyo ade sino filli tugadi awtuna kine le mine kenan tandaga imawri atiga kunu gudun kutiyo wa nyinga idi mo pereta sikwa ko jarene megilli kelimine nan daga nde wori kuinya watenga baka aga segene kam kendo lenkina ga wateke millaga intan nabi de ko alayhi salam angana khutawtu baka akhi kamaduna alla khana khutan li khiyam baga ngaduna ade yawm al qiyamah angana silami suturi alla wan suturni duna ade yawm al qiyamah ogram mo ko golum ke qisan ko nanti saudiya iriadi killenyani fammi gume yogani 7 place soronye rigarno mobili be kenya nyama hadi korenga telle mobili ke bono gunnenga alla ko me yogori abana ni mobili nga khani 7 place nya agire wori ke mobili ke bono atadanga akhi fulani ankin dan korenyani alla de neman nyinke dan bani ani lenki in korenne aywa kapitali nye ankin dan le men dan yakunna lo mobili nga khandaga khagana jofe anna depana zingara inarin dema am mobili ke wona deberi oda na yille ngana kere khandan korenna ma xawi gunne ati ayantin tu ati ay ne nyarati alla kenyani tuwanu ngede ko angana golli sire de berni maka muranna kaman tuyimmi kenyani wotun tagebe iyetelle ke yagare be ngede ko senegalese ke ndami me wori ntinten bullanga tunu yimme idaga dogo torombange afallage yille o daga kharsin sutuka naam allakum atine alla ni nyanati alla ya ankem pitine nyanati alla be gede neman qalfi ngalinki agiran be koyinga turgo tandi mobili ken daga ndankore ken qadi mobili ke utali kore ide mobili ke daga ige daga ide mobili de berana ngara arige mi kebani adaga alhamdulillah nawari ando sutura ando de alla ga no dande ma wucce dangi adani muro mutu serbe gana keme golli sire nyada wucce ge dangi almami nga wajundini ade ibn taymiyyah qisay wa bonanti ibn taymiyyah ni aga hammini de soronde mandendi ni haju nin jara idanga ade tunna fabe ga kinga alla jumme khumbene ade duna asefa ga qisani ko mo miside ka gire muku ako simmede keigo ko tayba do mi burni mobili ngana kini kedin ko retinna daga kemu yugunne ngadi mobili ndugo na khiri nakuni agire khiri aya qenyan dewtu ati ankina ne minne ati kina ne kaso nya ide raga de ro kaso ankina de manne sababu na ankina ge daga kaso ma nkina ana burngolinia commerce nyan ana commerce nya de berni commerce nya mbona ma wandi hakkunge ide raga khat simpungi de ro kaso ati de ro kan kaso ade kaso ki ko ngada kaso bege qalsi bege nya ma ade kufme ada daga kaso ari kati kaso ngarni ati kati fulani na khama kaso ki ayba atiyo nanti khatsin qibare nyande rondi tamballum atiyo ati ke khalsi fa gana ranna kine nan tanan daga soron tambuni tuga ina wara adi falle koy ati nanti koni ati ay maka sere toko ndenya ti alla ya adi falle koy kaso ngarni ke de khiri iti yogo griyere ati nam megi toko idenya ti alla ada ke khalsi ngaqi alli nan tona lakinana nanti kula nan kutuba ka kaso ke anna tambuni tuga khalsi bege kine alante tambuni kutuga na kuna la ko musurumun ati kaso ngardi ndanga sorobe ni gero kaso ke dossier ni nga khamaga soro man ne meneno nga ndake khalsi be yugo ngede kininga tinkeni tambuni tuga nambo galan tinke bagandini mala islamique be hajun jarna ndegi korenga korogumu man ne meneno tambunga indi fay ke listinga ke milonga khane tambo anatuga bakka khalsi ke listi ke milonga khane anatuga bakke ke listi ke milonga khane anatuga ade soro nyeri ya tambon tuga ide kun su libere di deni kanga ay me kontina o kasol no hum Allahu akbar kenya ni tangana du to am problem na seretana dema alla nan bakkan kallani nabi Allah Musa alayhi salam biramba ni tele madian wino kunte Musa ma jatigira menta ma akunun tenyen qagide kulli nyagaru ga agedi dema ni tammiso minindida ade yagare kita ade jatigira kita ade kompe kita ade koren kita to anunti manne Musa ge mungu di problème ngana akhini tanani dema alla de bogi khallel no
mandal lo mun pay souci go khafe problem yogoy qadru go to khade yogoni fam pa khade kumeni dema khani jara Allah nan bogan kallen no Allah nan bogan problem no igo kede khalsi bege kine agalanta kem problem ke jarana ametin duguna garde mi ngana fokita silami tanani ayina fana ade uta de kumbagandi soronyeri bagandi kasongati afalle wucce dangi koye falle akhi ke ille khirindindini bawni ndaga khalsim tu garantina bagandi ninga akhi ke kuni keta nanta sire bogo kasonga agere khiri appeli nga yaqinde utu khadi atankina gata ikaso atame bogo ati ay ade simmananti kasonka ke yimmanke ke ame khalsi ke kina gabaka adran daga abutunte pourquoi ame bogo manne sababu ni agame bogo kharsa nqarinde khalsinya tugande khalsim kini atinke de semede khakun soro filinte tunge kawa serebe okuda khakun sutele sigi alla bane ke ajomme ngaba anke nema be gam magalla kini nantina akhi ke bagandi angida khalsi be kuf malanta tambo ke tugana agametina kuf meina dugundinde magana timme akade soro nyeri kagumu nyeri tampinto nyeri anina sababu na kunya bogo kasonga ni bogo le khiyenga igande ki koremure nkinte tu minka wafi anyaiba minka wafi ntenna yaiba ame bogo de afalla yille sagene na gango ndeberi Allah ko bannani bagi tunna likka mana mo honko ti khalsi bege kite anya sababu na yugo ke bagandi kasonga ade khalsi ke triple ma ame sikko kenyan kitala ay le continent e-commerce no Allah ko mo kisa ke mana ni mani ko tabe kege ni mobile ke utuna kine akhi ke di korenga nema nyake maga ko ta mobile sirenya ni ay commerce nga foya maga mais amatu nanti khumbene Allah la yerni jarabi ige hinne ke baganya ni danga bugunoko aganya ni da sababu ame duda ta ma kende deberi ide Allah ya muruti jankara ke golli sire sababu ko ta go li khide khota go yerni rakamma ke golli sire sababu Allah khairni ke yugo ko yi hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan golli sire atugadi golli sire nyani iduma ko ngonanti misra yugo yan atoyi karja kinyanye sondome ngatti nyanye tadaga Gran Bretagne Angleterre titi sondome ken qawana opéra bola alla na bege manta bege atina lisere ikorenga ageri korea di tahundi atine manne mulagere yigande beko tadaga busheri ngadaga tiyen qobo aganu nga aya nge yagal qase go khotun sagarana adaga katti yagal qasike ati yagal qasenda manna ngalla khotti segere atinkina fati ala time lumu nyani ma o famati yigana gelinkina nampati khottu ko nono kunya no jinga na mini akota ade kilo gebe khencha de kina yagal qase ayille sineti jonko ade kentu ga busheri ngana tikota sulawta ndallum adi falle ko yagal qase talaga na hammi jarana agere wayasi ndebe ragere ka dogo toro ni bangi tigere fay ide ni sondo mengen normal ngantina ngana sondo kurumballo serenga iton tagan opere ne tande ka kan dogo toro ka timmere ga nokkude itande manne golle deberi atin hinne yagal qase go ide kin talaga na hammi jarana ma ambugo problem gebe no khonga kaga sorobe ni jarana khanti tu yimme nki menti tu me oyi kamantu kungana heedi watte ke gana foso igatin Allah ganne hammi ku jarana Allah gannan de mana kumbe ni ga duwa ngende berni de kinya famba kanjari be yogo no khonga yille ngana kerne ina tano wanda ina tan kay tinkite ina tan golle nyaare bogo ina tan appartement khibare no ina tan da kere me de bagandi kasonga angide sorobe ni bogo li khiyenga anti tude me ga kamana wanda kenya njabi kenya na annabi gede ko alayhi salam nanti silami ga duwa ngebe nyana i akhinda nga gundonga ante khanna jabinya nke haruna yimme watti gebe nyinyon kinga ndi jarande sudubere me gellinna loku gollunga alla da sunu wondi khari franciyano nga gollin khibare problem min ke kita gellona lokwa khari golnya nokku patron nyimani kannana ko to fosio ne bani asimana nyugo sira ko fede o ga soro ku beni demana Allah ta'ala qad finno wondi ngana yurono fosuna ntayo khotono nge jotini angini ni kenya nono nandaga khari liye malinga kundunya Allah kum mana sufetire o ga soro ku beni nyagalindini Allah khano nyagalindini ogi demana Allah no demana ya ogi suturni Allah no suturni Allah kum ki anyi ma khisa ilinki masala ngelinki Qur'an simme kelemine ta kumbene
ma kutiniya mpaba kere mine tan kutiniya sino tamide bane le mena muccinne on simme okuro munne kam mo khoy ke jarabe lantenya na waka kam ba khumbene ke anyo ma khafari lenki o de khayle du khannen kini wallahi alladhi la ilaha illa hu nakunati alla be nyonki ngama namma video imede beriketa igana tilimine kita ke kutine kharsi ba game kitimma wallahi nga filmen di niti telefone ne gagana ya alla yinkala namma video de beriketa mpinte kenga nge gagana kudo kele mine tannan kuti mallana nyo sudanga bogno qokum bene haruna ga kwani bama ko taxi nga kharsa wala khasukuni na alla nyago da khada khairi ya rabbi gollu bogi de berni alla ganni ragana alla to gollu ku sagandi kenya khotini alla ganni ragana khana duoda o hajunde duwa ngenya o hajunte jakkinde o hajunte tigande o hajunde duwa ngenya o hay duwa nga khada en tant que ga birene on da korinte wori o gan katike be de berni ona ko galanti ona sifa kam soroma ne minano o ki de mana jiwure na nyanti sefe muko ana logo yille nan kire makiye ngam kon ana logo sire gante kiteno o ga haju jarana o ga tambuni tugana oranzi mone ngari ni mo bante wino kontu ngo xane de ne kundunye me o gana taxuna sire su xalle ko xoto ya xa o yetane nyana alla bangi o de alla ya khili khani sababu ni nyai ona alla nyaga alla ganna gollu kuragana alla gana ko men golle laga antuma alla gana ko men golle laga antuma alla ganna gollu lagana alla ganno da khasuturni ni nyabu no qoda khasuda yawmal qiyamah alla jomenga kaya nyoma galenki dimasinga kumbene insha Allah okudo khannen kini wa kafa billahi shahida alla nanya seda kumbene lemne kewo takiye kutini corona medde makama alla kum aduna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh